Shubor nakaslem jong unongsan hima. Komisi benta banang penyar ya kajeli terekam, bat ban ay ya kajing syakri ka bakhamha syakipat ba kinongelam jong ka Confederation of Ribhoy People menta kasngi kilahir sya Ribhoy sepngi ban pen scam bat pentian smai kinongkit kam bathamai jong ka CORP Western Zone na kabenta kasamoy terekam 8,800 riyaw hado 8,000 khandai. Ha kini kajingelang kabala penlong hayeng dorbar jong kasnong patar khma. Lawan ban yadon ringkat ru da kinong mi khmat ka hima jirang kinong yalam ka HNYF Western Zone nalor kinong yalam ba khmat ka CORP bakintup na du uba pateng mirsing u president uba Marcus Makri u general secretary uba Jershom Hat u vice president bat kiwei kumban chukdo hangni ka CORP Western Zone kadai kasna trekam kaba khlamla shu ban trekam daki bon snem bat kumta na kaliang kaseng kalahap ban jit no daki nong yalam bat thamai ban kit ya ka lingkor ban syakri na kabenta ke emlang salang ya kinong yalam bat thamai jong ka CORP Western Zone ki balasha pen scam ha uba apateng mersing ha kani kasngi ki kenthop ya uba sumarlang lingdo u president uba running well singkli u general secretary uba prison Makri organizing secretary uba Worcester Thankiu vice president uba Gemful Star Walang u finance secretary uba Plum Star Maublay u publicity secretary nalor kiwei de kinongkit kambat kumba arpulai ngot kidikot ka executive committee agajing tip play tipriu isimti da komon subhaya gane Kaksia kasion bab nagabenta pala IT hangi nagaseng Confederation of Ribhoy People Nikular Batsmai Ahmad Ublay Bat Ahmad Upaipa Bagin nolong tang kinongkit kam Lamar Gari Tulai Sibun Kublai Syed Jargo Pergi Lumar boleh kata kita Lumar katam Tadi kebakaran kejam Banyak aktif De Tanggawai kesebarang lepi Di paralog Dan di paradukut Di banadung tangsi Hilalang Di Tristan Jom Confederation of the Ribhoy People Batenrung Akan bersim Kajungi bagi syakri Namanta Adong Kakatai Jom ka Ribhoy District Abang Khantam Labar Confederation of Ribhoy People Kadai Gawai Naki Kesek Malang Kadai Gablarim Bat Daga Jingjit Kajungi Yang Confederation of Ribhoy People Kadai Gawai Kesek Gabarim Bat Kabadan Yang Kadamrim Oi Yiladan Akibai Ki Uniform Akibar Masywa Henry Inam Ketua Ya kita Henry Ini kitip kamar Ya kita bagi lanosnya Akabar Kudan Akibai Ki Uniform Henry Anam Super Kajikran Jukri Gimai BTR Henry Kapkonstani Bagi dia menjeng Bat Daga Nurim Kajungi Bagi Ketua Yano Bat Daga Jikran Jukri Gimai Ki Bana Kadang-kadang Daga Ki Uniform Henry Anam Super Henry Kapkonstani Yang ada banjir, bat baniang, ya anulim, bat bersih, ya isu kita fair, kamdam, apa Ribhoy district, bat kamdam, apa kadang katain, kajungi, kade kawai naki, kade kabahap, apa di border, disput, Islam, ibamargan, jom Assam, ya madam, ibu isu kita fair, ya benih juga, ketui di para semua di peradukan di mana nomor taksi belum di muskam ya kajumut cepat kajumpi baginya teli awal akan ada kepentingan ya di isu benda senaran benda tenaran lagawai kajumut lagawai kajumpekat bagimna ibu ya kemesin barbar kajing terasliu ya di peradukan di peradukan barat iwe
dalam bahasa Jompi, ilala, agni kesi bangin pelam, ya ketika program kecil kesekian jami ya kajian ikam. Sakawai kesobagai kublai ya ki riorpa lagi hima lala upayam berang-berang jami juga hima jerang unumlah paduan Henry ulama labagi Kermen skam samlawi lanba ka jingwan jokpi mataksi ban penisno ban ka Confederation of Riphoi People nyinlong kumbaong sosotham dei haulong ba ke kesyom kamon kemajuat ya u phila ban ben handai kumno penrat lada ngidon ye kemensim kebayi ye keri ngidon ye kemensim ban syakri ye kajai ban riu dong ye syakri samla da ka jingi ban ngin syakri da ka hok om tang ban kwan mento ye lade simen rong sen balang tang ban yo jing mento kata kalau ke babakla ka Confederation of Riphoi People kam kwa ban hikai ye pi samlawi sepang kane yim kwa ban yelang baklai pi sya ka jingmut ki bajaho sya ka jingkwan mentoi mereka thong bagi kwa ban yelang jung pi ya pi kalau ki nong rim in bodin ki kam ki project ki scheme jung sarkar bagi dei ban betrai hok dalam pimpin ki internet TV ke JJM kalapoi 90% 80% aku jelami kalian andai kan bagi lapoi Kisnong ni poi ni pamat ye kene ke jiksa yang baga upai lapoi ke kampoi dekat kita sibun ke skim ke bangin ye kran kita sibun ki jurah iman Pat Karigasi Government ya ka Confederation of Riphoi People Central Body aga bagilayo abeng berpenkha lale berpenskam ya ka zon ke batmai sane sapo Riphoi semgi kulai sibun ya pergi kun samla ibala jin bat ibala penyesno syaga Confederation of Riphoi People gilayos ngawi kinong keren ibala keren syakmat gila keren ya kebayadai bat kejian nanti jongka Confederation of Riphoi People gatrai gilayos utu nganam dan kamshu ban keren amarula keren way founder mahat ubani khodi aga badai baka jingai nanti jongka Confederation of Riphoi People ina mekran show ya gida isu giba aseng kala sim ngatarai kadai kajum patai social media pilayo ingin don kampan putturoi baka kop kala le bunta ka kop kala le bunta tang baka kertek ka kop ngir su kop bai kalum poi national hari ai baka kam kan pau don kam su bane putturoi len baka sentur amara priu batrai ka kam ka paubai tiga kwa ya pikir khot ke batmai ke bagila penskam mendaga sengi ngam kwa papi bin sulan kerteng tang hapo ke register anra ya bagila penskam ma bagi pipi lapang smai ngakwa anang ne sekman banu iye ki kam ki jongpi pasakawai para ini para dong para than ya kwa abanong barna juong barna jukran ne kane kan sabagi penskam ya ki sarkil lane ya ki unit kemawa ma pidana ka sek malang kemawa lada pinang bantrai kandai ka buram ka bakhram bat lada pinang kandai ka jingja buram ilan arbanta ke bagi rum ci ki sek malang nana itu berkhat hi ma pi kai gelenti ka penjit apa pidana ki sek malang ya pan kran lagi ni si ma menta ibu pun ki kun sam lagi sya'ilam bakla kejemut ki berkhat ke jongki ke sya'ilam bakla ki berkhat menurung ke seng balang panpeni ka gaji suhe panpeni ka gaji suhe ki pajba kidan ki berkhat ki bakum kita teng teng gilong seng balang aga jing sisa gede benyo jingi jadi trelang pat ki pajba isa baik penman ki babon le bina pay ki komen lagi si ki mamenta ki babon ki on ide ki seng balang kami suka ke tin seng balang gai kadau apakah baik apakah yun ya ke jinglong jinglang jong kahima kasalang lade jongi iseng malang ngam ketok ya lo ino henry apagi tray ngide bantray na banta ki pajba jogadong bat kathan ke jongi ndai bagi drum sing malang elektron pisano posurong kata kata ka penja purong ibabun ki para sing malang wat na ka sing jongiru idam ki patrekum kata nganganong
Nagaland yung igaseng inom siya ikipikum kita ipapenjak burong Bandana kita gaseng tang banlek krong pisa nasurok nagi trok nagi kali katagala penjak burong dia gaseng degar pap ya bi inongit kam ki batumai aba birung siya ka Confederation of Riboy People ka tray na banta ka imla ka salang ka Riboy ka Rigaway nagi district kibagi ya jan babat ka asam ka jingsyak klon yung kijaka kibara ka por siya ka por apo ka tem Riboy ka jongi lada bangaban mapi Gimsim ke jiwa kli, panekun nama naga nega tauba, jongari boy kapai dijoni, mano ben simti, ya kata kakam, kumbu samla, juga dong makat hajri boy, abang ipai ia ke jinglong jingman, apa ke distrik riboy, ngimda isingancu, nama kita ke non tribal, kita kelak jaj, isuk benrung benmi, apa ke tem riboy, lada mengaban mapi, ngimda ikin isipai, banyada ya dari boy manopa atau ingin suhun ingin supaya kai bagi jala asam ke sukulun di jaka di kendau jong ke temri boy ke jongi para samla yang sekarang makan rim banyada namanya ke temri boy ke bayi ke jongi nama ringi sutu deho samla karon ke jingkela ke pateng ke bangsawan dehi kun samla karon ke takalawai jong ke ribat ke cai benriu kun ke samla mi syakmat Yada na bata ka tham Riboy ka bai ke jongi kumbang aung baka Confederation of Riboy People ka de seng ka batang apo ka tham Riboy idai ban pai praman mai ka jinglong jingman ka bai dei apo ka tham Riboy ke jongi hoi mila juya trai pat ki wai pat ki seng ka bai pat ki isu jong ka state andai nagalang jong ka seng ni kam concentrate ka bai dei Pat ka isu apa ka tem Riboy